Eh, jago nama bainok ko usahaku. Sahak di Jakarta, iko bulo sukses. Dangala na iko pejabat. Dang nalay kon dosen. Dangan ongi. Songonop pi usaha. WC umum, toilet umum. Bainok nama spesial songon na di interneti. Kosing 1.000. 2.000. Mandi satu gayung 200. Keren. Anggo santai nama jualnya. Ya Pak, silakan Pak. Masuk satu orang. Santai nama jualnya sambil tai mahon. Udah selesai Pak? Sudah. Oh. Berapa ini Pak? 2.000. Lah, 2.000 Bapak mandi kan? mandi. Ah, itu Pak, baca Pak. Mandi satu gayung 200. Berapa gayung tadi Pak? Gue ingat banyak cerita ini. Oh, kalau Bapak gemuk begini, pasti banyak air. Jadi? Banyak pakai gayung. Mandi satu Satu gayung 200. Kosing Kosing 1.000. 2.000. Bapak memang tadi enggak kocing. enggak. Bah. Ya udah sini 5.000 lagi. 5.000 lagi. Nah. Ini gua. Gua jual isi. Gua ini. 5.000 naik. 5.000 naik. Barak toho bebah. Babu barak tohoimu usaha dong. Nah, ini loh. Oke, mulai dah. Masuk. Aduh, anggap tiba hatok daw mamura mo lusong onon. Santai mana ba? Oke lah. Oke. Mandi ka lang dah. Oke lah. Anggo nuang nga masuliw. Saya tahu itu terminalan saung kunana. Sampai lari bernijeu uang. Ada subuh ini balajuan. Bawa tahu masuk ngono menjaga-jaga WC lu. Saung muda tuh. Le. Bayar le. Ah, sekarang aku leh. Ada di Jawa lain uruannya. Nih, dah tuh. Mandi satu gayung 200. Oh loh. Belum mandi dah. Ima. Sok ko pakai ki sok ko kayu ni. Masuk dah tu bagi. Tak pakai gayung Dah lain. adong moro mile dah adong nang wapalan na sai dah adong moro. Masuk dah tu bagi. Oh masuk lain itu bagi. Ido, dah adong ibelai sudah berang ngarok ku ba. Silo malai, nabar na tayo. Oke. Kita belanja dah. Oh itu. Oke. Ay malu-malu, macam mi Jakarta. Tak pakai gayungin na bay. Masuk tu bagi. Berarti ko surat krube masuk kebab 20.000. Ina mo kayo kusugot. Oh, melihat suku itu usaha. Ay lak nawa naman. Tapi ya, aku kebelet itu bentar-bentar kamu ke toilet dulu ya. Iya, silakan. Ngaruyaw. Ada itu emak. Harung gobi. Dang mungkin dang mabayar. Lak wah. Iya, Pi, udah mau nyampe kok. Kenapa sih? Tunggu dulu. Gimana? Bu, bayar bu. Ntar dulu lagi sibuk ya, ntar dulu Nawana mah. Ngadua lolos. Oh, toko huruan nasi si bagus. Ay memang nawaro ay pertuni deh. Oke. Mulai curiga. Ala itu emak sabar masuk. Nak saya mungkin terus dah. Nak terus sial. Wah iya. Neng. Apa sih, Bang? Ya ampun, Neng. Kok main pergi aja sih? Emang kenapa? Lihat dong itu. Terus? Mandi satu gayung 200. Kencing 1.000. 2.000.
Mbak tadi ngapain? Cuma Ya bayar dong 2.000. Jadi bang mintanya cuma 2.000. Iya. Cuma 2.000. Iya. Yakin cuma 2.000? Iya. Yakin? Iya. Jadi maunya gimana? Ya udah deh, nggak usah bayar deh. Yakin? Iya deh. Orang ni dia bohin ni terdiri kokoro semua ni. Alang masih ribu ni. Ay ramai tuan ni buang. Ay nang buana mati. Usaha hati hurung. Bulok pembong. Dan giu. Balak gawi. Tiga way nung yun.